władami miejskimi zostanie podpisany protokół kooperacyjny, który w znaczącym stopniu poprawi współpracę między naszymi krajami. W celu założenia Unii powstała Rada, która nadal będzie kontynuować swoją pracę. Założycielami Unii są Polsko-Turecka Unia Miast. Celem Unii jest współpraca kulturalna, socjalna i gospodarcza, jak również współpraca w sektorze turystycznym, nauki, handlu oraz sztuki. Europejskie Tureckie Stowarzyszenie Handlu ATIK oraz Światowe Stowarzyszenie Handlu DEIK będzie koordynować wszystkie działania. Do wzmocnienia polsko-tureckich relacji przyczynią się również wzajemne spotkania parlamentarzystów, grupy bilateralne obydwu krajów i członków TPBP. Ważne jest również wsparcie organów terytorialnych, samorządowych i stowarzyszeń. Protokół jest sporządzony jednobrzmiąco w dwóch językach, język turecki, język polski i zostanie podpisany 29 marca 2013 roku. Türkiye-Polonya belediyeleri arasında işbirliği kurulmasına ilişkin imzalanan bu niyet mektubu ile belediyeler arasında ilişkilerin geliştirilmesi için taraflar kendi ülkelerinde girişimde bulunacaklardır. Bu amaçla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Dışişleri Bakanlığı ile gerekli prosedür için başvurusunu yapacak ve belediye meclisinde gerekli karar alındıktan sonra Komika Belediyesi ile karşılıklı ekonomik, kültürel, sosyal, turizm, ticaret ve bilim ve sanat alanında işbirliği sağlayacak çalışmalar protokolle belirlenecektir. Avrupa Türk İş Adamları Birliği Konseyi ATİK ve Dünya Ekonomik İşbirliği Koordinasyon Derneği DEİK bu protokolde yardımcı olacak ve çalışmalar içinde görev alacaktır. Polonya-Türkiye Parlamenterler Dostluk Grubu ve Türkiye-Polonya Parlamenterler Dostluk Gruplarına TPBB Konseyi tarafından karşılıklı ziyaretler yapılacaktır. Bu niyet mektubu Türkçe ve Lehçe olmak üzere iki nüsha halinde imzalanmıştır. 29.03.2013. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Thank you so much. Thank you so much.